सकिसिता वजलप अले जयमसी दक्ले नापा सुथ नापा या मन्ना थौयागु खुगुगु सुथ नापा या मन्ना उत्पत्ति 11 अध्यायगु 4 पदे 34 टगुदु अले इमस धल आ छगु शहर देके अले स्वर्ग तक थेनिगु धरहर देका झिगु नाते ठुक ठछि पृथ्वी न्यंक छ्याल ब्याल जुइमखो परमेश्वरीय इच्छा मनु त फलदायी जीमा व अपदयावनीमा धया गुख तर मनु तेस पृथ्वी या फुक्क थासे मेगु देशे इपि तितर बित जुया वनीगु इच्छा मयासी इमस छगु तडंगु धरहरा बाबेल धरहरा देकेगु जान्याकला ठो घटना मानवीय स्वभाव या बारे छगु गहिरो सत्यता किना चोंगुदु जिस प्राय परमेश्वरीय विरुद्ध विद्रोहना वेक पाखे स्वतन्त्र जुया ठगुहे साम्राज्य स्थापित यागु कुटा याना चना जिस परमेश्वरीय योजना तोटा ठगुहे बुद्धि व शक्ति ठगु ना देकेगु नीति व्याउनी बेले जिस भयानक लिचो फे मालिगु निश्चित दो ताठेगु आशीर्वाद व सुरक्षा परमेश्वरीय नियन्त्रण पिहावनीगु कुटा यागुली मखो बरो वेकय इच्छेया अधीने चोनिगुली दुग्यंक आशिष दो थौ यागु संकल्प जिस ठगुहे घमण्ड व योजना याता तोटा दुनगलो निसे परमेश्वरीय अधीने चोना वेकया आज्ञा मानेयानु थौ यागु प्रार्थना हे दयालु परमेश्वर जिगु मन उखे ठुखे ख्योठा लासान छिगु गबले हिले मखुगु प्रतिज्ञा विश्वास यागु सेना दिशा जिगु जीवने छिगु उपस्थिति व विश्वास योग्यता या नीति छित सुभावी ठोफुक्क बिन्ती प्रार्थना येशुया नामे आमेन यकुएको सुभादु ठौयागु ठसुथ नापाया मन्ना छिसा नेना दिला अले ठिके छिटा पक्का है आशीष दत्त धैगु मनन्तुसे ठौया त सुभा बा हन कने नाप्ला प्रभु छिकपि सकिसित आशीष ब्यादि जजलपा जय मसी।